Condição na estrada nebe at no dificulta iha tempo udan halo comunidade Bugas Lara, aldeia Caibair suku Vatuboro, posto administrativo Maubara, município Liquissá. O suba governo atau taumatan ba condição na estrada refere. Harun serang nudar comunidade hateten iha tempo udan hira udan bot mota sempre sobu siranya uma no ai horisira nebe kuda iha toos laran. Ya baru dan amos amos tinti kata pogo dan ne ulusar ne pogo mos sebele maya tamata nete kami alirik anesan mos be ne be kami asala am tamba durante ne mota ne be mo ka masan wina hakte mi dan kata mota umpu quando udan makas mota quando makas ne mesas estraga aminia dalan namos tamato aminia uma namos bele estraga to aminia tos ansan mos aminia batar persen sa aminia ihuris wan siramos bebel estraga tempo udah mau tidak si umpunya namanya sa nebe motane tumai estraga hotu amia estrada suba mi uma ami la obama mai bahol di sasangnya mercado mus la obama mus sarasca. Aldeia condição estrada nebe comunidade Sira enfrenta estudantes Sira José Escola Ensino Básico 1-2 Vatuboro mos castiona número manoring nebe menos iha escola refere. Ao triste tambah de a minha mestre Lima Reis usuba educação Sira o Ministério Sira ajuda manorin Sira mais kama ami estudante barakos. Nune moso Julinia da Silva oki nebe informa iha escola nemos mestre Sira cada vez tama nolatama hodi hanorin. Alessandrino Viegas toro no dar coordenador escola refere reconhece katak número professor nebe hanorin iha nia escola menos duni hodi hanorin estudante liu atus tolu resin. Be ami usung banai ulun Sira atu tina oing bele alokatan profesor na ruang mai tanga sekolah ikanai Presidennya maka menandakan profesor Sira tambah larikannya maka asli Presiden Sira profesor boleh menandakan di omos kadeira uneja tensa menandakan tambah lari Sira maka asli barak liu. Naomi Sarmento, VIP TV.